Angumbuhangu dangu rikimata mbai yetinda bata patuama ngarangiangu rukuna na pameringu iti la kanal YouTube YKB GKI TV bandai di baterong yang 10 pia kali panau na miri malam datang bayang nahu miri buhang manyakala peting rong na 10 pia kali panau mamonung kau latamu na miri mai miri okeritu konduk tundaki pera mau man waruka madang nang amatuamu ilu panggara biya na perongu malarena iyana dan pawili eti mabam kataku ya dan ko papia karukama la palaku ya la daluri na pawamu gama latamu na miri mai miri okeritu makarai ko do miri ala amama maninggo la awang majaga amin. Ang buhanggu latamu na miri okeritu na pulung na padihanda larehina iyana weli mula buku wasiatu na pingina natalu la iti imbarani la kawuduwalu la matahaulu pa la matakambuluwalu na takkan nahu yana yakana panjanjingu la banjaro Israelu la lolodu na manamunya wanay meri napa kutuhada ukungu la pangadanguda dangu kakuhura tuha la iti nyungga napaka ala dangga dang nyuda napaka panjar ngoja la mata kambulna angumbuhangu latamuna imiria keritu Jimmy dangwi Carol Owens dalawiti hauludu nama wana natalu dia natalu aya lupangu bana di dala yeti katarongu ya hakudu na lawitina lahilu humbana nama wana natalu dia natalu aya lupangu bana di dala yeti lahaungiangu lama marau lainyumu na natalu langataka mbada pakiri ngunaka ya batuna waya na yetimu lain mirye langataka ngalangu patubuku ya ladalu palaku munya kanadu na natalu langataka natalu nduma munya wan ang buhang lotamu na mirye keritu nama tulihi ya nahuratu imperani na pakaluakanya ya kanggaraya na ihina na paranding ubidi nda ia ayai na paranding dai kandia ningulingu na la paranding bidi na hukulu halaya bana pakaluakanya na majeyetina di Allah la marihi liarangu dangu nama dia hili ningu irang jeningu a pa umayahangu kurung haali la pintana taka ia yaka la awang wajanga ang umbuhang kulatamu na miriyaw karitu baberi ratu bokulu ya iyaw karitu na payamanya na ukunay Allah na patulihu la iti kanandingu yaduya na ukunay Allah bandia patulihu la kareo kujua metia taka na luri la iti kanandingu na banjaruna na ngalang patanda yay Allah ba Allah mapamonu ba Allah mapaaingo ya imiri Allah na mapakapipi na mandiaka hikaya na banjaruna na mandia hukunya na tauna takahina pamalundunya ang buhang gulatamu na imiri karitu larehi lodu nguanganya na lodu natalo da yeti kanandi hunda na wandaha la panamu ya dangu lapa pangada pa ihikunya na pambada palaku nai Allah bana pamalundu da layo karitu parihingu de ia biaya batang guangga dangu bata pangada juanya na natalu de ia biaya katangguangga dangu karehi hawala jua aya na natalu
hupu linggauruya bana paluahanda baningu mirinda ma pamalundunda dangu ma kapipita la ngarangia luri la kuli la puluna dangu la ingau matua. Ya watu nanu matawa kata huharun jada yeti kananding unda layo karitu kapiekuna na natal na ngalangu padedi la yeti kananding unda. Amin. Hupuna laya na pulu na padihanda larihna yana malanda tamaya. Halamannya kala peting roh na pulpia kali panau mumiri mata arua la tu malangumu kondo tundaki permau arokama. Dang pawili etima pambuhangu la palaku ya la daluri na pawang gama. La tamu na miri mai miri wakaritu. Makarai kodo miri ala amama maninggo la awang majaga. Amin. Ang buhangu la tamu na miri wakaritu ambu maruam badu la like, subscribe dangu matawa. Bata pangalannya na padihanda la rehi na yana la angumbuhanda bunda badaka na tau nama pawai lai miri dangu na marinjumu la petanda ya imiri yokerit karena du nyuta bata mariangga pandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na imiri dangu angumbuhanda la yekabe matawa kana papurunda vai mengulu vai meringu welingu lai miri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.